چپه یعنی همه کار و گپ و حکم که الله من نگیه آی ما عشته و شمه خبرین زورتا. نوح علیه السلام عرض کو فافتح بيني وبينهم فتحا یک شر مکملین گیش و حل و فصل میں درمیانہ بیاد بلے ونجنی ومن معی من المؤمنین منا منی مؤمنین ہمراہا چا ای فیصلہ تباہیہ کے کہتے ہیں مارا چیشم امان پہ دے مارا نجات پہ دے مارا حفاظت پہ کہا وہ دا کہ حضرت نوح علیہ السلام ازام ترہ بشک بوتا ای علم تا ہستا کہ پیغمبر توازہ بالات برک تباہی قبول کرنے گے ونجنی ومن معی من المؤمنین فانجنا اللہ فرمان کہا چکہ حضرت نوح علیہ السلام نجات دعا لوٹتت ونجنی ومن معی وما کہ گومن گونا اهم گیشن توشتی من المؤمنین چکہ حضرت نوح علیہ السلام لوگتا ہنچی مردم ہستت کے مؤمن نہ تا اهم نبجتا حضرت نوح علیہ السلام لوگی وچا ای چوکاں یک چوکے ہمراہ نبوتا حضرت نوح علیہ السلام ایمانش کے نیا ہو ومن معیا من المؤمنین کہ آلی ایمان کے نہ تھا حضرت نوح علیہ السلام آیا نہیں تھا یہ دعا تھا ہور نہ کو البتہ پہس یک انسانی خیرخواہی ہمدردی و ہما واہگی کے پہ تو چوکی عربی وہ تی ہما شو میں چوکا رہے کہ یا بنی یرکب معنا بلے آئی گو نا پتا پچا چکا چی قدر اہمیت تھا کافریں چکا بیا لا عاصم اليوم من امر اللہ مرچی چا اللہ ہے امر فیصلہ کسی نجات پیدا کرنا کسی نہ رکھی کسی امان نبی سعاوی الى جبل برا مانگو تو منا ترسینے ما کوہ سراسر کب منا چی کہا وحال بینہم الموج ہمیں گا پہ درمیان ایک چولے احت پہ تو چوک کے درمیانا یک چولے احتو رندہ کہ حضرت نوح علیہ السلام دی تہچی ہے فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ہن چکے حضرت نوح علیہ السلام عرض کرتت کہ نجنی ومن معي من المؤمنین فرمانے کا فأنجيناه مام ہما پہ نوح علیہ السلام مارا من نوح علیہ السلام مارا نجات دات و ہما کس ہم نجات حاصل کنوک پوتند کے گو نوح علیہ السلام پا ایمان جہتا ہمراہتند دیکھ کس نہ بچے کس نہ رکھے اور فرمانے کا وقتی کہ کل دنیا آپیت چھ برزا آپ ریچی و چھ زمین آپ در بکی فی الفلک من آینا رکھے تو امان داد کشتی تھا کجام کشتی ہما کے پیسرا بار تن وقتی انگا زمین سرا ایرے ہمیں کہ آپ بازبوان بھی کشتی بردروان اللہ اکبر ربی ان قومی کذبون یا اللہ یہ منی قوم ابشر منا وشت تو دروغ بندے اللہ رب العالمین پوتی بندیاں پگچین وتی پیغمبران دے میں دا وہ بدبختی انسان ہم پچار کے پیغمبر تو دروغ بندے ان قومی کذبون نو کہ ایگا پہ ففتح بینی و بینہم فتحا شریف حل و فصل انچہ کہ ہر کا بگن دی تو بزاند کے چو بوتو پا ای خاطر چوش بود شما قریش
شما یهود و نصرانی همه که نامه یهود و نصرانیت شما همه خیال کرده که نعوذ بالله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ بند و ای بدبختی قومان که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکین دورت ای بد نصیب ترین قومتا منکرین نمانو بد قسمت ترین قومتا بگو چون یک طرفی اگر بچاره قریش تا 40 سال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را الصادق والامین گوشته 40 سال وقت لقبش بسته صادق و امین 40 سال بعد که پیغمبری و الله حکمان نوبت داشته که نعوذ بالله دروغ بندی بری گوشته سحرگری بری گوشته نعوذ بالله گنوک ساحر شاعر مجنون همه قریشا رسول الله صلی الله علیه وسلم را که اینی چمه نورت این لقبش بسته